Sanibona bafowethu, sanibona, ndiyathemba ukuthi niyaphila. Kwindawo zonke nikuzo, ndiyathemba ukuthi niyaphila bafowethu. Guys, anizange uzokhuluma okuningi namhlanje. Andizange uzokhuluma okuningi, ngizokhuluma ngendaba kaNgizwe mchunu. So ndiye skip isiprofeto ngo-2023 nge-3 zika-October koNgizwe. So into eyenzakalayo bafowethu, sihlale nje edabeni nje fast bafowethu. Yeah. So into eyenzakalayo kakhulu engamandla ilento leyo Ngizwe azama ukukhuphuka nge-EFF. Indaba ye-EFF ijule